Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Hazrat. Ngasi aikoina nainagaduriba topic asi yamna maruiba topic talaq ke matangdane. Talaq hariba wahi asi ayambana loinamak na khange. Nupi thidabasu khange aduga thibasu khange. Talaq hariba wahi si karino haibasi. Talaq hariba wahi sina nupi si kainagadaba adugumlaba wahi ammane haibasi khaktani bikoina khangi basi. Aduga talaq hariba wahi asi sijinnaraga karamba matamda sijinnagani karamba mafamda sijinnagani kmaina sijinnagani Allah na tharakliba talaq asibu aikoi karamaina chumna sijinnaribra lana sijinnaribra haibasi gi knowledge te amopo khangde adune bangasi aikoina nainaga doribasi aduna aikoi munna taminnasi gyan tanangai gi hotnasi aduga atopa singdesu yehonnangai gi hotnase. Muhtaram dosto, talaq hariba wahi asi mamang daso in hai kharabane. Jai su oiba amal da Allah na khwaidagi pamdaba amal hariga di talaq hariba sine. Allah na su tharakba. Aduga Allah na pamdrisi kari maram gino hai matamda bhai adugum laba matai manaw anibu talaq sigi zariya degi kain halakadori bane. Yum amabu tatna halakadori bane. Yum amabu thugai rakadori bane. Bhai talaq hariba wahi sigi maramdagi bhai nupigi punsi amubo amang bagi maikeida chatkibasu yayenane hariba talaq asi Allah na pamdribasi nupi amani ka solaba matungduda nikah leiraba matungduda yum palaba matungduda kaina bahibasi Allah na pamde aikoidi wahi amadane ba talaq ahum si piribasi kaina thoibasi kaisulaitaba hoi amada hangnarwa matamda maram kaisulaitaba oiramba mayam ama yauribane aduga kona gyan tara abu matungduda laina besu mayam ama yauribane sauringai matamda na talaq piba aduga gyan tara abu matungdadi aina tawkhribasi soire na khallaga bai mayam mamangda hidukpasu ikaidana tuminna leijannaba mayam yauribane zinagi gunane ba phangadoribasi Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam gi hadis amagi mafhumda haribasi nupi haribasi de akon ba posak aman mahoida asoiba de dum yaugane ba hariba koliba soiri singsi sigi sat tagi mahoida gi kanaba law sine ba haribas haibedi mahoida asoiba lakani mahoida adugum laba terapan lakani kongani chumthok nangai gi hotnaba taraba adui taragadi tekkini haibene hadisigi mafhum da haribasi mahoida asoiba akaibadi suksoidana make warakani nanga wakhan chana da basu yarakani wahi watada nungaina da basu yarakani aduga tawtabu hairiba magi nungaitaba wahi wata mayam thabuk mayam singse bardas tawsine bardas tawrabu matungda mangonde su nang kana balaw haibene karigumba si hai tarba dui targadi nupi kaina gani sine haribase hadis ki mafhumne direct hadis tu gi artha budi natraga su hadis tu gi mafhumne mahoide gi kanam sigi hadis sigi matunginna tasingna maki ukhoi gi achoba sabak ammane nupiga nupaga kaidum nu da mana bi ha phongde makhoi gi thabuk kaya dagi makhoi gi wahi wata kaya aini yaning dabado adra bardas aur matung du da suneba aikhoi gi iman che ngal halakadori bas aikhoi gi jannat ta darajat che wang khalakadori bane si aikhoi de kana bane phangi bas kana bang haktane sinatte bai khoi na tori bas de aingon da talaq ki hak leire ai nupa amani ai mapuroiba amani kari maram gino aini yadaba thabuk tawgodori base kari maram gino aini yaning da bohi haigadori base na fudat pitaptana natragana khudakta talaq pithokpi natragana magi mathakta zulma tawba nupi sisu ai kaina gadai saruk pudina kina leiba nupi ke hanoba leiri base nupa sina tongan ba nupi amagasu wari sanaraga pangsata sanaraga leiba hayredana mapuroi bisin chai thalakadra phubirakadra ina kina thupna leiba mayam ama yauribane si kaidong do oiroida Allah amusung rasul na paamdaba thabukne talaq ki hak si aingonda leyen aina tawningba amusung hainingba matamam da haiba aina nupi si tawningba tawba si shariat ne ijazat pi banatte sine be koi hujik samasida tawribase aikhoida adugum laba nupi sina wahi makhaktang henjal laga herakba aina wahi ani ahum khumau nangai gine hotnari base
adu natte ba Quran na hari baside taseng na makyoina Quran na Allah Ta'ala na Quran gi manung da hari basi karino hay ba matamda wallati takhafuna nushuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madadi'i wadribuhunna ci Quran tu ge ayat ne aikoi gi din amasung Islam sa adu gi matik phaja kharaba ne Quran gi manung da Allah na hari basi ma gi lamcha si phajadre nang uba matamda mitnare nang na pamdre uningdre magi wahi wata se ludre adu targadi Allah na ne bahari basi fa'iduhunna bhajan phamallo duga gyan tahallo sene samjayu sine gyan ta na ngai hot nau sine bahari basi ekoina gyan tahalli sina karamba mong dano gyan tan ga dorse ipa ipu pallaga ne chakta natraga ne engsang da khidang khak choyak pa matamda nangi napa amusung namaduna thong ba thak pase tambirak tradagi hawe karigumba izzat leibi nupi oi taragadi thamoi manung da sokkane pangani sinate ko Quran amusung hadis na samjayo haibase fajan gyan tahallaba matungduda chakta soire engjang da soire adui taragadi nangna thongi ba chak engsang yamna phai alhamdulillah mashallah aduga sidagi amak hena khitanga phagat lallu sineba samjai begi tariqa se natragana hujikan gi matam sigi londa hujikti ayambana social media sidagi loina bupute chak thongba makhan gi chak thongba yare YouTube te yenga ga makhan gi engsang thongba yare ba YouTube sidagi yenga ga adumain haibi kiba nang YouTube ta phajan kang tho o aduga sigi engsang si sa thongbagi nga thongbagi natragana tongan ba thongbagi tariqa se karamaina thongbano haibadu YouTube te lautho amtang yengo aduga phajana thona ngai gi hot nau sisine ba samjai begi tariqa se samjai reba samjai ba matam se da su gyan ta dre phajana phamal laga haire ba magon da gyan ta halle gyan ta wa yadre mai thokpa dum tawra lei ma thokpa dum lol la leire mai thokpa dum kai thora leire adui targa di Allah na adusu Quran gi manung dhari basi wahjuruhunna fil madadi'i mongonda yei khai gedam natte phugai gedam natte balke masibu tan thokadaba natte balke bistar tongan na alak taw haibane nanga tuminnari ba bistar do nanga tuminnari ba mombak to tongan na magi mombak o hen kho sineba haibadi sida talak ama piyo haibane sida neba talak ki matang da lak ka dori basi sineba ikoi munna taminna ga dori basi sigi mamang da Allah na amaka Quran gi manung da sohairi basi wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha nang na hari bawasi su nang na dum chumme na lawba nupi sin hari bawasi su dum mana chumme na dum law khreba na khoini si yana ba supang amdreba adu su Quran na ne batai basi kain hai matam da bai masagi asoi basi di masana kaidung du ubhong de mi gi asoi basi da dum uraga laibane si insan me bigi ek fitrati amasune masan tabane sigi misal aigi aina number 2 to sang ba matam da aigi amang bagi manam se dum isana haina bane mi gi amang ba du khakta haina ta bagi wane si am perfect oi ba ahlaman sing na piram ba khudam amane adune ba tawri bas kari gumba maso aina harisina chummi adai nupa se so aina harisina chumme na ma maigi muk aga lingnar ga laina khrene adui taradi Allah na ne ba Quran dhari bas wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha nupa mayem degi sumiyama nupi mayem degi sumiyama adi duga ani si sulah tawhan nangai gi hot no kari gumba mukhaini si sulah taw bagi apam balairam ma ba ya jinna bagi apam balairaba adui taradi ya jinna khrada me si Quran na ne tai bas si amma phoba tawroe nupa gi hak layene hekta talak pi bai base Quran amusung hadis na pam daba thabuk ne nupa gi hak ta layena khudak te hekta talak ahumak pithokiba aduga kona ingthra aba matung du da aidi pi bai wakhallo laibanatte saudana pi khirime saudana pigera wakhallo laigera lairoira chindagi talak amma hidokre talak amma oigeni ani hidoi ani oigeni ahuma hidoi adui targadi mongond option amma phoba leitre pulap nane nupi se dum nan thokre nika so laga su hal laga changa payar roi nupi se atupam da pan bam darkar oirene sibu talaq ki mughallaza haina khangne
सिगी पोसक सिनेबा अखोइन हुजिक तौरिबसे सिनतेबा कुरान हारिबसिदि यारिमखै मखोइ मसिनसि युमसि पालहन्नङै होतनब मतमदा नंगना तलाक पीगदोरिबसे अरोइब स्टेजता नुपीसिना हाइबा सुके आदरब मतुंगदुदा तलाक अमा पीरनिदना सिबु तलाक केरजे इकौएब हारिबा तलाक अमा पीगदोरिबसिसु करम्बा मतमदनो हाइबा मतमदा मागी नुपीसिगी मेस लाए मेस लाकबा हेक लोइबगा मागा लेमिन्नद्रिङैदा पियु हाइबने सिदा करी मरमगिनो एंगो अल्लाहना मखल अनिदनेबा अल्लाहना हारिबसि करिनो ज्ञान ताउ तलाक से एक लेपना फमना आइगी चिंदगी थोगे है पंपी पियो है नत्तेबा शरीयत न हारिबसि तलाक से नखोइगी दमकता जायस ओइना थरकपनी अदुबु पिफम से कर्म मफम दनो हाइ मतम सिदा याद्रेबा समझाइबदसु याद्रे ज्ञान तानबदसु याद्रे लंबी अमा फोबा लेत्रे पै अनबन ओइबा हाइबसिदि अल्लाह गे रसूल गी मतम दगिसु अनबन ओइरिबने साबाई मतम दसु अनबन ओइ नुपी गे यानदबा कोक चानदबा नत्रगना ज्ञान तानदबा हाइबसे हुजिकी नत्तेबा मतमदुदगिने सि थोगक्कनेना खल्लगनेबा अल्लाहनसु तलाक थरेइबसि तलाक लेतबा मफमदुदसु एंगुचौबा मागी नुपीदु हक्पीरंबा नत्रगना फुमजल्लम्मे हाइबा नत्रगना सुमैना फुबीबदा सिरे हाइबा मयम थोकपने तलाक के ऑप्शन लेतबा मखोइदना अखोइदना अदुमैना तौबगी इजाजत नत्ते बल्कि सुक्या याद्रेने समझाइबदसु याद्रे एनी कोशिश तौबदसु याद्रे अदि मतमदुदा करम मतमदा पीगनेबा तलाक से नुपीसिगी मेस लाए मेस लाकपा हेक लोइबगा नुपीसिगा लेमिन्नद्रिङै ममांग सिदा तलाक अमा पियो सिदा करिगिनो हाइ मतमदा नंगा करिगुंबा लेमिन्नखिबा तारबा अदुइ मतुंगदा नंगना तलाक पीरबा लेमिन्नखरिदुगी मतुंगिना अंगांग याउख्रोने अदुइ तारगदे मागे इद्दत से था मपन्नेबो ओइगदोरिबसे अंगांग से पोक्ते फोबे इद्दत लोइरोय अदुइ तारगदे नुपीसिदा जुल्म तौबो ओइगदोरिम नत्रो अदुना अखोइना तलाक पी मतमदा लेमिन्नद्रिङै ममांगदा तलाक अमा पीबा अदुगा अनिसुबा कानबदना करिनो हाइ मतमदा करिगुंबा अइना मासिबु सुपाम पामद्रे लेनरोयना खल्लगदि करि मरमगिनोबा नंग लेमिन्नगदोरिबसे सिदसु उट्लिमेबा अइ फमदिन्नदबिदा नुपीसिगा लेमिन्नदबिदा अइ तलाक पीरिसिनदि अइ उपाय लेतबैगिनि यादबैनि हाइबसि अल्लाह अमसुंग रसूलगी ममांगदु उट्लगनेबा पीरिबसि नंगना नुपीसिगा लेमिन्नखिबोइ तारगदि नंगना पामे हाइबदु नत्रो ताइबसि सि तलाक अमा पीरनिदना अदुइदुगा तोंगान लैयो तोंगान थमखिब सिगिसदा नुपीगिसु चांसनि नुपागिसु चांसनि थामनेबा लैगदोरिबसि मथंगी मेस लाक्त्रि फौबा वा लोन्नदबिदा तोंगानना मयुमदा चलहनगिदब नत्तेबा युमसिदा थमगदबनेबा तोंगानना थमो हाइबनेबा एंगो अल्लाहना कायमना अनीसे कायनदरङाइगी युमसि पानखिनङाइगी होतनबन हाइबसि सिदा इखोइना खंगदबनेबा हुजिक इखोइगी जमाना सिदा तौनरिबसि करिनो हाइकन करिगुंबा अइना तलाक अमा पीखरेने नुपीसिदा अदुइ तारगदि नुपीगी मयामबसु मनाउसु मपासु मागी इमुंग मनुंगसु लाक्कदोरिमि अदुइदुगा नंगना याम उचित थवैददना तलाक पीबा करी मरमगी पीरिमो शरीयत की मौंगदा चुमना पीरसु अदुम होइगिदि अदुम तौबै सिनेबा तौगदोरिबसि लाअनि अदुइदुगा लाउ लैरुनु इचासिदी नत्रगना इचेसिदी इचनसिदी माना दरकार ओइदे नंगना ngamaga तलाक अनिदिसु पियुने नंग नुपा थोकप्र एंगेने एन तौरनि सोमददि नुपा कौबनिना तलाक अनिदिसु पिथोरानि पिथोरा अब मतुंगदगिदि मसा नुपीदु नत्रगना मसन नुपीदु युमदा तारा लेरनि नुमित खरनिगी मतुंगदगिदि कोक पाइरनि युम पानखिबना फनेना सिदा सुम युम पानदबगी यु काइनरे हाइबगी मी ममांगदसु इकाइबा काइनरगा लैरिमि नत्रगना मागी मसा नुपीदुदि माइ मसीदुदि मसनदुदि काइनरे सि तौरे अदु तौरे हाइबगी मिमांगदसु नुंगाइतबा कोना करिना खलानी अस पलहनखिमना फरमबा जाकनि सि खलक्कने सि खलक्तनङाइगी मयुमदा सुचलहनदबा अदुगा मतै मनाउ अनिगी लैरिबा नुपीसिगी मयुमगी मिसिंगदुनसु ज्ञान ताकदबने अदुना युमदा चलहनदबा तलाक हनबा पीरा मतुंगसिदा युमदा थंबा मागी दरकार ओइबा चाबगी थकपगी सिलोइना पीबा सिगी मरकसिदा नुपीसु चांस फंगे नुपासु चांस फंगे नुपासु हाइरिबा नुपीसिगी अपामबदु बार बार लाअबा मतुंगदुदा ओ मागी अरानबा खर खजिक तोइ तारगदि सिदि माफ तौबीरगा दुम सि चांस अमा फंगे नुपीसु
हाइरिबा नुपासिदा मागी आरानबा असोइबदु माफी तलाफी तौबगी हाइबदी नुपासिबु यानांगाइगी होतनांगाइगी चांस फंगेबा सिगी चांस सिगीसु अल्लाह नेबा पीरिबसे अदुगा सिगी अनीसिगी मरक्ता थाम फाद्रिङैसिदा मखोइ अनीसी सिसिना यजन नखरबा अदुइ तारगदि निका सोंद्रसु यारे अदुनेबा तलाक के रजई हारिबसे निका सुक्सुन सोंदबिदा वहीदा हाइगेरा नत्रगन थबुक ओइना उतकेरा नुपीसिदा यानाबगी नंगा इगे यानारसी बिस्तर पुल्लसी हाइबगी एक थबुक ओइना उतकेरा वही ओइना हाइगेरा अदु रजई नेबा चिंगदोरिबसे निकागी दरकार ओइदे अदुनेबा याना खिदोरिबसे थासिगी मनुंगदसु यानाबा ngamdrene अदुइ तारगदि अनि सुबा मेसे लाअब मतुंग फमदिन नदंगी ममांगदने अमका तलाक अमा पीगदोरिबसे सिगी तलाक सिनेबा तलाक के बायना हारिबसे अदु सिदसु यादरेन अदुइ तारगदि था अहुम सुबैसिदा मथंगी था अहुमगी करिसे मेसे लाअब मतुंगसिदा लैमिन नद्रिङैदा अमका सिगी तलाक अहुम सि पियु सिनेबा हारिबसे सिगी तरीका सिनेबा ताइबसे अखोइना पीरिबा तलाक सिना करम्बा मौंगदा अदुइदुगा कुरान अमसुंग शरीयतना ताइबसिना करम्बा मौंगदा कुरान अमसुंग शरीयतना हारिबा तरीका सिदा पीबसिबुनेबा जायस हारिबसे कुरान अमसुंग हदीस की मौंग सिदा अखोइना पीदरे अदुइ तारगदि मागी तलाक पीरिदो तलाक तुदी ओइ खरगसु अदुनेबा अल्लाह अमसुंग रसूलना सावरिबसे मोहतरम दोस्तों सिगी मखादा तोंगान तोंगान बा तलाक के मतंगदा मसले मसाइल खरा मसु लैरि अदुना सुक्सोइ सोइदरमकी हयेंग नैनमिन्नसि सिदा अखोइना ज्ञान तागदोरिबसि करिनो है मतमदा तलाक हारिबो वहैसे अल्लाहना सुपाम पामदेबा कैदोनुदा अखोइ तलाक के थबुकसे तौरोइदबने करिगुम्बा यानद्रे अदुइ तारगदि हाइरिबा तरीका सिदा अखोइ पीनंगाइ होतनासेबा था अहुम सिदा अहानबा थासि मेसला अब मतुंग लोइखरबा मतुंग सिदा नुपीसी कलेमिनद्रिङे तलाक अम पीबा मथंगी थादसु अदुमैना पीबा मथंगी थादसु अदुमैना पीबा सि तलाक अहुम सुबदगिदि नुपीसी हंजन्नबा याररोय अमक हल्लगा अदु मासिना नुपीसिना अतोपदा पालरा मतुंगदुदा काइनरअगा आई अमक हल्लगा हंजनगेना हाइरिबा नुपासिगा हंजन्नखिबदि यागनि अदुनतन सुयार अदुना ख्वाइदगी असिंगबा मिसिंगसिदा करिनो तौगदोरिबसे है मतमदा तलाक अमखक्ता लाल अमा सौरागसु तलाक अमखक पीएब करिगी तलाक अमा पीरगदि मंगोन हंजनबगी चांस लेब था अहुम सुग्रगसु हंजनबदि यारिदना नुपीदि खुत्ते नंथोक्तरिदना अदुना तलाक अहुम हारिबो वहैसिदैगिसु अखोइ हेफाजत तौनाय होतनगदबनि हाइखिरेबा खरसिदा अखोइ अमल तौबा ngambagi तौफिक अल्लाह ताला ना पीनबि बोइसना